consumidores de ropa nos hemos preguntado ¿de dónde viene la ropa que compramos? Sistema kapitalista eta kolonialaren biziraupena bermatzeko. Geroz eta emakume gehiago erail, esplotatu, pobretzen ditu sistema honek. Rana plazan, gogoan zaitugu! Rana plazan, gogoan zaitugu! Sara, Mango, ¿en qué condiciones están las trabajadoras que cosen vuestras ropas? Arropa enpresa multinazionalek etekina ateratzen duten bitartean, milioika emakume esklabotza baldintzetan lan egiten dute. 14 orduko lanaldiak, meseriazko soldatak. Rana plazan, gogoan zaitugu!